historian ama oitaragadi ai kana ka thok doini ai mathodi kain achum haiba achum ngamba achum thamba kani gi damakta future gi damakta hayeng gi damakta British ki colonial ideology se masidi kuina sang satra lehobe lairik laishu tambada khangde school gi syllabus ta khangde college gi syllabus ta khangde university syllabus ta khangde masigi hang over colonial ideology kuina satra lehobe अफाउबा इतिहासकार अमल लइए मसी अखोई हिस्ट्री की छात्र सिंगना हिस्ट्री की ओजा सिंगना अदुम लोइना खंगनबा ब्रिटिश हिस्टोरियन अमा माय मिंग E.H. कार कवे माना हाइबसे करिनो हाइबदा पुवारी हाइबसे करिनो हिस्ट्री हाइबसे करिनो हायरगदी समना हाइजरबदा ngasiga ngaranga gege tatnaba thanaba yadraba mari nen hai isam jamna mai bin mayam si yawini English da hairaga na sa unending dialogue between present and the past aina iteron da hanjaraga na ngasiga ngaranga ge tatnaba thanaba yadraba mari amal leiba hujik akoina leiba ngasi haibase ngarang leirambagi oiri neba ngasi hujik leiba phim se ngarang gi phibam dona sembane ani je tatna thanaba yadi अमो खितंग सांगदोक्चरगा ngasi amadi ngaranga lainariba mari sina hayeng si lepkadorine ab isam sama wafam da hairagadi ngasi se nungaiba numit oiragadi hayeng se adum nungaiba numit oidorine ab lan basu yai hayeng atopa ma oira basu yai adubu isam samna akoina khanba wakhanda ngasi se nungaiba numit oiragadi hayeng su adum nungaiba numit oi thamjani wafam di ahum sigi tatnaba thanaba yadraba mari ama kanna lei haiba maramdi ngasi amadi ngarang loina lakaduriba haye akoina khallibase karino da lakaduriba hayeng se afaba nungaiba nubit ama oibadune bakoina afaba nungaiba nubit ama oibai se ngasi gi leiriba akoi gi pimsna lepkaneba aduna hairiba afawa itihas karan hairi se kaino haibada history haibase ka shunati ngasi amadi ngaranga gi tatnaba thanaba yadra mari duni masigi mari sina kamai to geda hayeng se leppadori neba aduna isam samna haizarabada hayeng ase kadai da lege buti thi tare hayeng ase ngarang da leye English da boina hairagana future lies in the past hayeba lakadori ba hayeng se ngarang da lei hai aduna akoina itihas tamakba satra ama oina oja ama oina mari asi ngarang ngasi amadi hayengi mari se akoi munna khamina ba madarkar tai ai point masa masa oina thamjage hayeng kuren hangbiningba akoi gi mayam lerga su discussion to gunwai na ba matam se sang da bani na ai point se masa masa oina thamjage atopa mana karino haibada akoi पुवारी हाइबसे हिस्ट्री लेना हाइबसे अकोई हिस्ट्री तमक छात्र खतंगी नत्ते हिस्ट्री दा लाइक तमक BA तमक MA तमक PhD तमक मी अमगी नत्ते मसी अकोई मी अमे तो ओइबे याई होजिकतसु अकोई आइगी मांगदा ngangbiramiba अकोई ओजा योगेंद्र से मासे हिस्ट्री तमक हिस्ट्री की छात्र नत्ते दना मासे फिजिक्स की छात्र नेबा साइंस की छात्र नेबा अदु मागी इंटरेस्ट ना मागी होना जमना होजती मा अखोगी मणिपुरी हिस्ट्री खंगना होनबदा मागी असोब कंट्रीब्यूशन न लेबने है अदुम थमजनि बो फमदी करिनो हाइबदा वारी नैनबा हिस्ट्री नैनबा हाइबसे हिस्ट्री तब मी खतंगी नते BA तब MA तब मी गते मी खुदिमंग हेत ओइबे याय है अदुबु मागी टॉप टॉप मगुन खरदि लेगनी मागी टॉप टॉप मगुन खरा लेद्रगदी माना तबजरिबा माना पुथोइबा इजरिबदो मदु हिस्ट्री गी contribution ni haibado lawba yaroi haiba adna historian ama oiba haibase magi magun khara lei aduga mana ithorakpadasu magun mayam sing loina reflect tawbani yamna sangna chachadragasu yamna sangna chachadragasu akoi history iba haibase karino masak sange masak yawdragadi akoi history iba yadre masibu akoina sources hai kitang luna changsallaga historical evidences haibase
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ history ꯅꯩꯅꯕꯗ sources ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ history ꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ history ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ evidences ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ history ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯂꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ history ꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ documented ꯑꯣꯏꯕ documented base ꯇꯧꯕ sources ꯇ base ꯇꯧꯕ ꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ scientific ꯑꯣꯏꯅ historian ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ sources mayamse masang mayamse loina khomjali hairaga madubu scientifically nainaba analyze tawba madubu treatment tawba loina na yamna scientifically utpado puthopado madu historian amagi mathawne historian ama oiba taragadi ma masase kanano se kaujagadawni magi wakhandi karino aina kanano ai isamuk se kanano se kaujagadawni ma se ai isamuk se objectively any kind of ideology yaudana any kind of bias yaudana scientifically achumba e bible historian amagi mathawne historian mathawse kaino truth asembudo puthoga ibado masi historian amagi mathawne ani subada aina laksani point ahum subada aina laksani point se yamna samna chatludragasu अखोई नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मरु लोन खबीब वफम गातनी नॉर्थ ईस्ट अखोई मफम अहम अरीब निथौ पाब लेबाक अहम हाइजब तारे अखोई असम की अहोम की निथौ पाब लेबाक मणिपुर की निथौ पाब लेबाक लोनना त्रिपुरा की निथौ पाब लेबाक अइदी मोइबु लिटरेट सोसाइटी ने कौजबने इंग्लिश लिटरेट सोसाइटी इमालोन थांदोजरगदी लाइरिक लाइसुगी वाखन सेंबा लाइरिक लाइसुगी यामना एडवांस ओइना लेबा सोसाइटी ने लौजबने मरमदी कइगिन होइबदा असम दसु अहोम सिंगना निंथौ पालिगे मतमदा मोइगे मसागी मयेकना इबा अरीबा लाइरिक क्या लेदना मसिबो अखोइना बुरुंजी कौबनी अदुमाइन तौदना अखोइ त्रिपुरा सलसु त्रिपुरागिसु मोइगी अईब खुरी खुई लाइरिक राजमलाल लई अखोइगी मणिपुर दा चंगागदी अखोइगी असोगी मति याम लेगरे मयाम खंबीरिबुने अखोइगी निंथौसिंगी मतंग दा इरंबा अकाउंट अखोइना कुंबाबा ना हाइजरिबसे कुंबाबा लई लंबूबा लई अदुगिसु मथकता अखोइगी कमाइ तबेदा हिरम खुदिमकता मचा खाइना इरमिबा अईब खुई अखोइना पुयाना हाइजबतो असोगी मति लेगरे अइदी अखोई मणिपुरी सोसाइटी खर कुमना यंगजरबदा मैतै सोसाइटी जे अइदी इंग्लिश ता हाइजरगदी नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी हाय वखन लेबा अइदी पुयादे इबिरमीबा सब्जेक्ट मयाम से वाफम मयाम से असुगी मति मचा खाइने इरम रपोने मे मदुबु ज्ञान लेतमिने इबंगम गद्राबा नॉलेज लेतबा मिना इबंगम गद्रा नमोय हायबा लेरिबा अखोइगी क्रोनिकल अखोइगी कुंबाबा लंबूबा मखन मखनगी कनोदा वाफम कया इरमीबा पुया मयामसना तापदी अखोइगी मैते सोसाइटी से नॉलेज यामना लेबा इंटेलेक्चुअल लेवल से यामना हाई ओबा सोसाइटी ने हाइरिबा वाखन लोनसे कुइना सांगना मतम अमदगी मतम अमदा सही अमगी सही अमदा जेनरेशन कया 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 मरोन लागा मसी चिन्हाइदा पूरगा लापनेबा पूरगा लाइबसे इबबुदी थेंगना इजरगसु मसीगी नॉलेज सिदी अखोई कुइना सांग सही सा के लिसांग सिला पुथदना लाबने मदुगी नॉलेज दुबु कदाइ द उबा फंगे हाइबदा अखोइगी पुया मयाम दो उबंगमे कुंबाबा येंगगसु कुंबाबा हाइबसे करिनो हाइबदा अखोइगी निंगथौ सिंगी मोय अकाउंट खतंगी वानतेबा कुंबाबा द पीरिबसे कइनो हाइबदा लाइबाक तुगी थोइबा इंपोर्टेंट ओइबा घटना मयामसे लोइ इबने होय सुमी थोइबा घटना खुदिमक लोइने इबा ngambadi nate matamduda chi marang kaina leiba nate muk marang kaina leiba nate leigidraba pikhraba mafamduda matamdugi thoiba important oiba darkar leiba afaba important oiba account myam se loi ire thamam mimdeba khoigis asuki mati account leihrapune aduna kumbaba leiraba लंबूबा लेरबा मखन मखन की टॉपिक की मतंग द इरमबा पुया मयाम सिंगसिबो अखोइना मणिपुरी हिस्ट्री इबदा मदु नेगेट तो यावे
मणिपुर की हिस्ट्री इबदा मणिपुर की लेरिबा इंडिजिनस सोर्सेस मयाम कुंबाबा लंबूबा मखल मखल की पुया मयाम सिंसे असी याउदना इब हिस्ट्री से कंप्लीट ओइब ngamdi मरमदी करिनो हाइबदा अखोय कुंबाबा दे येंगसु अते पुया दे येंगसु तोंगान तोंगान बा कांगलु कया की मतंग दे इरी है बल्ली है फुरु कया कया की मरम दसु इरी है अदुना अपुनबा ओइबा अपुनबगी हिस्ट्री में सागलकबदा इबदा अखोय हुजिक लेबा पुया या सिना दब यावे मणिपुर इस मतम जे कोइनो सिंगतम खाइबा सिदि ब्रिटिश ना ला खाइबनी ने मबांग इदनि थोपानी मतम सिंग न करिनो तम न करिनो कसु लेते अनि अवांगी वान अखोय की ह्यूमन सेटलमेंट हाइदि मी तारपगी हिस्ट्री येंगसु अदुम सब माने इसिंग थुमना लेरबनी ना मी ताबे यादबिना सिंथक लेरमिनी मददगी इसिंग के लेवल हंदगर मतुंग सिदा अबु मखा कुमथरपा मथंग मखा चटपा खोरपा हाइबसिदि मसी ह्यूमन माइग्रेशन की अदुम चटनबिनी हाइबा अदुना सिंगना अतोपा मा तमना अतोपा मा लापसिदि ब्रिटिश ना पानो मतम की वानी थाइना की मतम ददी मणिपुर हाइरदि अपुन मने अपुन मणिपुर सिंग द ताबो एगेरा तम द ताबो एगेरा अपुन बने मसी आई डिटेल जामना संजररोय कुपना संजररोय अदुना लेरिबा अपुन बगी ओइबा हिस्ट्री कंपोजिट हिस्ट्री हाइबा तारे कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री हाइबा तारे मसी ब्रिटिश ना लाखो मतम ददी ब्रिटिश ना पानो मतम ददी एक थुगाइबा होने ब्रिटिश की दी मोइगे वाखलोन दी कइनो मोइदि सासोन तौबा मोइगे कानबा फंगबा मोइगे कानबा फंगद्रदि कानदि मोइदि मोइना सासोंदो मधु फैयन उत्पत्ताय अफब सासोनेन उत्पत्ताय करीगी कानब लौन बेदबक्ता मोइदि मोइना रूल तौरिबा प्रजादो फाबरा फत्तबरा नुंगाइबा नुंगाइतबरा हेबा फुं करिसु लेते मोइगिदि कर मोइ कानब फंगलोरे अन ब्रिटिश ना पानबा मतम सिदा नुंगाइगर पोने ब्रिटिश लाए मोइना लम लौसले पाले मोइना मोइगी वाखलोन से इंग्लिश ता हाइरगदि अखोइना कॉलोनियल नॉलेज प्रोडक्शन हाइ कॉलोनियल नॉलेज प्रोडक्शन हाइबदि कइनो मोइगी नॉलेज मैम पुथोइबा मोइगी वाखलोन मैम पुथोइबा पुथोलिबा वाखलोन से करिगिनो अतैगी नते मोइगी रूल दो मदु लेजिटिमाइज तौनबा चुम्मे हाइननबा मोइगी कानबदो फंगनबगी दमक्ता ब्रिटिश ने इरंबा अकाउंट से लोइने यिबियो एथनोग्राफिक अकाउंट ओइगेरा हाइदि कांगलु फुरु फुरु की मतंग दे इरंबा ओइगेब्रा मोनोग्राफ अदुमंगाई कांगलु मसा मसा की इबो इरंगेब्रा रिपोर्ट मैम ओइगेब्रा मरु ओइबा सेंसस ब्रिटिश की मतमदा पुथोबीबा सेंसस रिपोर्ट सिंगसिना अपुनबगी सक्तम से मचे 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 ता थुगाइबनेबा अदुरदि ngसागी अखोगी हाना लेजरि फजगरबा मपुम ओइबा अमत्त ओइबगी हिस्ट्री से ब्रिटिश की मतमदगी मचे 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 थुगाइबने लाक्सनिबा पॉइंट दी भारत इंडिया सु इंडिपेंडेंट ओइग्रे ब्रिटिश लोइलम सासुन लोइग्रे अदुबु यामना इंटरेस्टिंग ओइबा पॉइंट अमना असिगुम्बा ब्रिटिश की कॉलोनियल आइडियोलॉजी से मसीदी कुइना सांग चत्र लेहौबेबा अदुम लाइरिक लाइसु तंबद खंगदे स्कूल के सिलेबस ता खंगदे कॉलेज के सिलेबस ता खंगदे यूनिवर्सिटी सिलेबस ता खंगदे मसी की हैंग ओवर कॉलोनियल आइडियोलॉजी कुइना चत्र लेहौबेबा अखोय जो मंगाय अखोय जो थाइना मपान सलग लाइरिक तंब मतमदा तमुरिबा अखोय की schools mayam colleges mayam university mayam su karino tambire ise kaino madu gi hang over ngata akhoi jo khallu bangam dia haiba point di british na india da panba manipur da panba matamda moi di kamai to ge kan sida world prithvi ani thu eva prithvi amana kaino yamna saukhat pa prithvi amana kaino yam saukhat da par prithvi saukhat pa prithvi sina kaino british ki culture western ki culture saukhat ba culture na kanano अखोई कल्चर सिबु वही इंग्लिश की लोदा सिविलाइजेशन मिशन थ्योरी हाय व्हाइट मेन्स बर्डन का हाय अखोइना लाइसे सिद पालीसे नोई सखतबसे सखतंगे लाइनि का हाय ने मसी मयाम से अखोइना सुम इल्ले अखोइ दम लोवे तोरी अखोइ जो कॉलेज दर तमोरे यूनिवर्सिटी तमोरे मसी दम तंबीबा अदुबो अखोइना नोमता मदु क्रिटिकली येमुदेबा उरुदेबा अदुबो होजिक्ति मदु उरे हाइबदी कुइना सांगना अखोइ मसी क्रिटिसिज्म तौदना लेरमगसु होजिक्ति कमाइ तोगेदा कॉलोनियल नॉलेज प्रोडक्शन हाइबदी कॉलोनियल
knowledge production moigi wakhalon mayam moina irami ba mayam ngangami mayam singse masi akoi criticize to ba hore criticize to de lali haibigi ba nati madu examine to ba hore laksan ma point kai no da colonial knowledge production British tan leiba matam da puthomi ba moigi iriba mayam thamami mayam singsi munna yengagadi karino haibada masi masi thuai ba magi di tawriba administration do support to lore mai kana bu phang lore sumaina machoi ta dana machi ta dana leidingai tanja sida khitam budi academic order khangdre adu oza gi permission jozer go oza postmodernism la pasi to oza akoi oza ne khangbe gani postmodernism ina mal lai postmodernism me se akoi gi history ibada su amu laksale ne oza maduna ne postmodernist turn to history writing haja batare masi la padi han le mi ba akoi gi history se hekta machi thuai dana challenge to dana deconstruct to dana machui ta leiniba point ani se British na palingai matam da machi mo thuai rame khojigi anuba mongi itihas ibi mong sina mo machi be thuai bile btawis laksaning ba point di British na palingai matam sida moina machi thukai sinu kasu kai tre moigi di moi purpose sab tawr lore khojig anuba mongi history writing sina machi thuai raga su akoi history gi satra amu oina history gi oza amu oina akoina khangjaga da wafam se kari no na haibada akoi history writing sidi yam scientific oibani scientific history idaba yaroi achumba history idaba yaroi achumba history igadabadi hai targani madu kanglon me inbam darkar legani aina kamai to ke kan sida lining amani parga yam selective oiba aigi pandam amga loina na aigi pandam amaga loina na leiriba sources kar masa amani khallaga history iragadi madu apa history na te aigi wakhalon amaga loina na aigi pandam phangdaba yadi hawi wakhalon sida leiriba macha khara khomaga ibado this is not history madu history oidi history apun me history na mayam gi be history ai ga haisa gi historian amu oitar gadi ai kana ko to ko dine ai mathodi kan achum haiba achum mangamba achum bathamba kani gi dabakta future gi dabakta hayeng gi dabakta adugo hojikti nungai bo phama mana hojik se kabai to ge kan si da koi oza akoi gi senior oza kaya nasu lead to biraga adagi di akoi hojik laiba anoba akoi gi satra mayam nasu hojik se akoi se history apaba history good history scientific history ibagi mong se adum satle mase adum chatpo oisnu hojik akoi history gi matang da thukai na ba irakpa machi ta na ba inarakpa magi political ideology ko fulfill tawna ba irakpa se adum isnu akoi barga khangmina bani darkar le khangmina raga akoina karam mong da yam scientific basis oiba history ma ira loer mayam ne iri se koi padabadi yadi khangdabadi yadi mogi narrative se karino moini iri se karino mogi pandam se karino khangba mi darkar le akoi gi pandam di kaino yam scientific oiba methodologically am strong oiba sources the base to ba historical evidence the base of history oido lore no manatra no ma achum soi lakani achum badi matam sangi imai be mem haibi bedo achum bu losla thamba yadi haibedo achum soi lakani scientific history ba darkar legani methodologically e ba darkar legani kari gi damak akoi sources am lei sidi akoi gi di akoi ne e ba sama masak si swab leigra pone point ani kitang thambal lesson jage hojik se kamai to ke kan sida akoi se thaina angang oiding adi wakhan sam khallu ti hojik se miyai se lakan da di akoi se mich baina pang tu patane akoi imai bin mayam sing se yam kuina lehen ninge oza na bakbar sing se ai u se oza ai khale oza sahi chama ya khai pusi biyo ai oza bu board pininge ba mich baina ushalu bada pang tholo patane oza han miyam sing se amata lenam ta sak no mai ta ba akoi yang hamba to na haibam takpham kadai se basi yam wai thain di phawram di hojik di phawre aduna imai ben mayam su haksang nabiya de kan lebiyo akoi oza su ain haijari besini aina thamjari wa phama mana oza hujik akoi gi ariba akoi gi corridor shuba akoi oza mayam si oza masing thibda lesilak tre boza ada aina khanbadi ngasai gi ariba shuriba akoi gi scholar mayam sing se masi se pulle hairaga hujik historical training phangaba akoi gi emerging historian haitare ko
मसी मयाम सिंसे पुल्ले हैरगा अखोई मणिपुर की फजबा हिस्ट्री में इबसे मसे आई वखन अदुम खल्ले मसी यामना फगनी अखोई से लोइना तोबा अखोई की अरीबा शुबा अखोई असम याम लई मोइना पिरमीबा कंट्रीब्यूशन असोकी मति फजगरब जानी मोइगी कंट्रीब्यूशन से अखोई तराई तराई लौबे यादे अदुबु लैबाकी ओइबा असोब हिस्ट्री में इबा हाई तारगदी अखोई पुन्ना इमिनबा दरकार लेबनिना अखोई अरीबा शुरिबा अखोई स्कॉलर अहल मैम से मसीसु यामद्रे मोइसु लोइना कोबिरगा अखोई नहा अखोई मैमसु पुल्ले हरगा लैबाकी ओइबा सीनी हाइबा असोब हिस्ट्री में इबसे मसीगी याम तंगाई फदबा वपम अमले हाइबसे में थमसके लोसिलकपदाई पोइन मत थमसके हुजिक से कमाई तो गे कांसिदा मणिपुर की हिस्ट्री हाइबसे स्कूल दसु तम्मी कॉलेज दसु तम्मी अदुबु मसी खजितंग वखन थादरे हाइरगा मरमदी अखोई पुवारी असिना अखोई इजाती ताकदोरिमनेबा अखोई इजाती मसक खंगदोरिमनेबा अदुना कमाई तो के अखोई पुवारी से कमाई तो गेगा हेक हौरपगी स्कूल की लेवल दगे स्टेप बाय स्टेप यामना एकेडमिक ओइबा मोंग द इबगी कशो अर्थ तोते इसम सम पॉपुलर राइटिंग अंगांग सिंग द पॉपुलराइज तौनबई मोंग द हौरपदगिना स्कूल की लेवल से स्टेप बाय स्टेप सुम तापीबा तंबीबा मधु ओरगदी अखोई हगोलेबा अंगांग मयाम सिंसे अखोई मणिपुर की हिस्ट्री अखोई मिनिस्ट्री की कल्चर मसी सागोनरगा सकदोरिमने अदुना मसीगी स्टेप से अइना सुबि सान खंजजबनिको मसे अखोई हेक स्कूल की करिकुलम द हापीबा स्कूल की करिकुलम द हापीरगा प्राइमरी लेवल दगी मथंग स्टेप बाय स्टेप सुम कर तौरगा अंगांग सिंगसिदा मणिपुर की हिस्ट्री मणिपुर पुवारी तंबीबसे मसी अखोई जाति मसक ताकबदा लोइनना अखोई इसागी हिस्ट्री को खंगबदा यामना अचौब मतेंग पांगनी हाइबा वाफम से आई थमजरगा अखोई ओजा मॉडरेटर की परमिशन लौरगा आई टेंशन जके पुनः मकोब खुरुम सके लोइसिलकपदा वीडियो सिबु मिटें ताबिरिबा खुदिंगमकना इसा इसागी वखलोन कमेंट बॉक्स दा थंबिरमु।